nento encane engayishongo the time ngingakabi ngisindisiwe ngiyijamani yes ngangihlushwa yintwala izintwala ekhanda iziphuma yonke indawo kodwa uma baphendula uMongcwele athi akusiyiko lokho iphutha lami angibuzanga uNkulunkulu mangibona lento ngabuza abantu ave ingozi into yokuthi uNkulunkulu uma akubonisa umbono ungawuzwa ungawazi ubuza abantu ngoba abantu babushabangu abawuvami ukubanye bayakhala abanye sebafuna nokuwa abasha ababhizi ngabo mangiceda bese ngifakaza kancane ngikhuluma ngobizo bese ithi inkosi biza abantu abanobizo abakhona la beka izandla babushabangu kuleya service akekho engambeka isandla akekho engamthinta abantu babeshayeka phansi bahluleka ukufika epulpit the way ipresent kaNkuluNkulu yayingakhona kwamina mangimile stage ngishumayela ngangizwa umlilo ungiphakamisa ngathi ngigagasi ngingakhona ukuma ipresent kaNkuluNkulu abantu Welcome once again kuKota 2 Media igama lami ngumduduzi ngwakashabanga ngibingelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message sibonge nje uNkulunkulu esasigcinile mangabe yaqala ukuhlana nale channel please ungabusashintsha like us khuluma indaba ezimnandi 18 umuntu kanye noNkulunkulu ngiyangithandeke nje ukuthi ngiphinde ngibonga abazalwane bonke abasubscribeile nabasaqhubeka besa subscribe siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani ngiphinde ngibonge ngama comments enu uma ngithatha isikhathi ukwaphendula nengixolele abazalwane emva kwesikhathi khona kodwa ngiyogcina ngiwaphendulile ngibonge ngama likes ngibonge ngabasherayo indaba mangabe zizinhle zi right ifanele ukuthi masishare khona kuyosizakala abantu abaningi bese ngizoyeza kuma channel members ngiyanibonga kakhulu ma channel members ningashintshi iqhubekani nje ingapheli le ndaba kuyasiza mina ngeke nibone nikwenza ukuthi kuyasiza kakhulu nawe ongakajoin please nawe ngaba I channel member khona nabasupporta eceleni siyanibonga kakhulu uNkulunkulu nje emuhle anibusise lithi izwi onendodana unobufakazi nginencegu la ikhona izozichaza izobingelela izisho ukuthi ubani sizozwa ubufakazi bayo namhlanje engikholwa nje ukuthi impela nje obuhle kakhulu ngithe ayingithi kancane mina ngifuna nami ukuzwa ngibe surprised njengabo wonke umuntu mangabe sengizwe sokungixoxela angiyazi uNkulunkulu kuhlala kukhona surprise kubatha isiqale sikubingelele mfundisi wami babucebe khulu ngibingelele kakhulu babushabango bingelele bonke nabazalwane emakhaya obaba umama intombi insizwa abancane sibongo sami nje beseshilo ngiwakacebe khulu igama lami uLaki ukuhlala noma ngokuzalwa ngisempumalanga province Standerton kodwa ngokuthunywa umsebenzi waNkulunkulu ngiseKokstad la ngikhona khona ngisindisiwe sempumalanga naye iKokstad ise KwaZulu Natal but eduzane neEastern Cape yeah ngoba mawusuka nje eKokstad uthi Eastern Cape akusisikhathi eside usheshe ufike cishe vele ngasegcineni yeah ngisindisiwe ngumntana kaNkulunkulu izono zami zithethelelwe Jesu usize kakhulu impilo yami uJesu Kristu inkosi amen sibonga nje ukwazi ukuthi nawe usindisiwe uthethelele kuzofakaza umzalwane la futhi ungumfundisi yebo kunjalo ngibizwe inkosi ngathunywa inkosi before sifike lapho ke khona lobufakazi lobu nje umuntu ayabusho nje before abizwe beyabisize nabanye abazalwane nawe nje ngiyakholwa ukuthi unobufakazi obuthile obukhumbulayo before ubizwe mhlawumbe ngesikhathi sasemncane kuthi ama signs athile uNkulunkulu ayewenza kuwena uzubona ukuthi manathi uNkulunkulu ngilidela kule direction or mhlawumbe akuzange kwenzeke kuwena but ake sizwe nje ibackground yakho ibackground yami babushabangu ngizothi nje caphu ngoba nayo icishe iyindenyana but lokho kushoyo kuzovela okay uma ngisakhula yes ekhaya la ngangihlala khona ngisafunda isikolo umakhelwane wethu ube yiJamani ube yiRasta
Yes. yeah so ekhaya kwakusonto eZayoni khulele eZayoni noma vele abazali bethu bebasezayoni basikhulisa kanjalo so Okay. kwaba ukuthi umakhelwane wami uyiJamani so amarasta normally ayahlangane on Saturday on Saturday because baye bakhulume ngento ethi sabatha cishe nabo bantu besabatha noma kuyindlela ehlukile kodwa Oh, yes. inkolelo yakhona cishe iyafana so on Saturday njalo bebasuka bezela kule Jamani Yes. so mina ngilingaphandle ngibukele into eyenza ngigcine ngifikile kubo khona bebadlala ireggae Oh. marasta lalile reggae Yes. so mayilale reggae amarasta bese kuba nalomdanso wakhona majive Oh yes. for ingoma Yeah. so mina ngangithanda le ingoma the way bajive ngakhona Oh, so mina ngiattractwa kulabantu umdanso wabo Oh. ya okokuqala Yes. okwesibili ngidoswa uthando Obanothando labantu. babushabangu leyo ngifuna ukuyiveza kubazalwane Mhm. Mhm. amarasta Mm. angwazi ekhona manje ngisho mina ngalesi sikhathi Yes. ngoba mina ngibile irasta ngo2019 up until 2010 for 10 years uJamani. ngiuJamani Oh yeah. so mina ngikhuluma into yangalesi sikhathi mina ngiphakathi kwabo yes. banothando yes. labantu Hayi lelo ngikuvumela kakhulu. Khona amarasta engakhumbulayo nje awu2 la ngangasebenza khona abedume kuifemi yonke. yeah Why abingelela wonke umuntu anothando. Kunjalo. Khona elinye la estradini nje liyaziwa nje. Adluli lingazange ukuthi awoyi. kunjalo Yes. amarasta abantu abadla ngothando Mm. abantu abadla ngokuthula bane Yes. peace amarasta Okay. kukancane futhi mina ngisese ingxenye yabo ngiphathi kwabo angaze ngibona amarasta alwa angaze ngibona amajamani ashayana ngisho ukuthi lento ethi ukuthula iphakathi kwabo lesithola mase sikhola kuGalatians 5 uverse 22 ithelo zikamoya sekuvela ezwini lokho kodwa mina indaba yokuthula nendaba yothando angifundiswanga yizwi ngayifunda ngisese irasta because nganginjalo ngikufunda kulabantu enganginabo so ngidoswa yiloko so mina ngiphuma ekhaya eliphuwa ikhaya sekhaya liyahlupheka angikhuliswanga ubaba ngikhuliswa isingle parent umama so 5 ekhaya ngunumber 4 mina Oh yes. umfana amantombazana bosesi babathathu abasilisa ubhuti sibabili so mina ngunumber 4 so ngibuka uthando ene angeke ufike ngalesa sikhathi njoba ngisho ukuthi engizokukhuluma ngithi manje angikhulumi ngathi ngikhona ngikhuluma ipast ne yes. ubungeke ufike phakathi kwamarasta ujika ungadlanga yeah. angikwenzeki ulambe uphakathi kwamajamani Okay. ngibe surprised mase sengisindisiwe ngafica ngayibona kubazalwane ngathi kubazalwane sometimes abantu bayafika baze bahambe bangadlanga ikhona into elimele Okay. Yini ekudonsayo ukususa emarasteni uzongena kubazalwane? Ubonani because uyibona lento ungaphandle. mase ngizosindiswa Yes. uma ngizosindiswa kuhamba isikhathi ngithola umsebenzi ngiyasiqeda isikolo ngithola umsebenzi Okay. mangithola umsebenzi la ngisebenza khona ngisebenza kufemu ngale ngakithi idila ngemix portion lokho akudala bebathi Elibet Farm mayigama la khona ngase balishintshile bathi Gold yenza ama mix portion Yes. so that mangifika lapha emsebenzini ngijamani njalo mangifika emsebenzini ngithola kunabazalwane abawu2 edepartmentini Okay. bengisebenza elogistic ecold store so labazalwane bakhalisa igospel Oh. mina igospel angaze ngilalele ngangilalele reggae ngifuna lokho kuvele angithi ngiyirasta so indaba zabo Jesu ngangingekho kuzo ngangekho interested kuzo ngangikholelwa yiloku engangikholelwa ukuthi ngiright so abazalwane bakhalisa igospel abazalwane bafakaza ngoJesu but abatsheli mina bakhuluma babodwa bese banendawo yethu la masihleli khona masiyophuza itiya siba baningi eRomini so laba lethu ifakazi khulume ngoJesu le oyi1 wabo ukhalisa incandweni Christ ambassadors lokuyakhala lento isikhathi siyahamba lokuyakhala lento lokuyakhala ngiyilalele ngibezwa bayakhuluma ngiyaphuma kubo futhi abakhulumi nami ngiphume bengingabi interested mina bengasumuntu oba opposayo bengasumuntu olwa nabo but bekuyinto ukuthi mina angikho sorry ukuthi ngi interested ngelilanga ngithanda igospel
Yes. ngicela oyedwa angisendele Okay. asende ingoma zencandweni ekuqaleni komhlaba Christ died for me Zulu khaya lami Oh yes. le ngoma ethi Zulu khaya lami kuphela kwengoma engathi ngiyilalele yangibamba Oh yeah. mina mina babashabangu angikaze ngishungeyeze umuntu osindisiwe Oh yeah. sengisho eze kimi Yes. azongichazela ngoJesu esikolweni ngisafunda babefika abafundisi bashumayele but bebakhuluma nje bese bayahamba sengisho ukuthi mina like umuntu oza kimi mhlamba hlale namphasi sixoxe personal asiyikhuluma indaba kaJesu mhlambe nemibuzo thizeni or izinto angazisho so akukaze kwenzeke lokho Oh yes. so ngiyithande le ngoma mangiyithanda le ngoma khamba isikhathi nayo lethiwa ingishumayeza ikhulumela yona yodwa mina ngilalele ngelinye ilanga ngisendlini kufike kimi enhlizweni ukuthi kumele ngisindiswe ngingedwa ngakashungeyezwa ngithi hawu why kufika ukuthi ngisindiswe ngizibe lento iphinde ngibambe ngizibe lento iphinde ngibambe ngine dreadlocks ezibe ngijamani Yes. ayi ngivele ngithi no likhona ibandla elilanga la ngihlala ngakhona endaweni iPorter's House inqondweni nami ngithi angizophuma ngiye ePorter's House Okay. isizathu sakhona sinye angifuni ukuya enkonzweni esekudeni angifuni ukuhamba idistance ngifuna ukuthi ngithi masinyane ngibuye ekhaya isinqumo sami Yes. ayi ngizwe lento ukuthi manje ethi sindiso iyavuka kancane kuba khona is like ngathi khona ukukhuluma kimi but ngingazi ukuthi ubani ngaleso sikhathi ngoba ngiyijamane angimazi noJesu ukuthi ukhuyakhuluma yini ngithatha isinqumo Yes. kuyiSaturday ngiya kamakhelwane unomshini ngithi ngicela ungigundele ekhanda Yosuse dread. ngiyalisusa manje ngangingakaze ngilisuse lalili kukhulu ukuthi ithomba nginazo bengizokubonisa bengisabeka benginenwele ezu7 ekhanda ngathatha istyle saSamson wena amagoda u7 eBhayibhelini ngase ngiyayithatha ngoba ama rasta believe ukuthi angamanaziri ngoba lento ebhalwe kuNumeri chapter 6 ukuthi angadli isithelo somvini angasondela esidumbiini ama rasta njalo Okay. ngibone sekufunde eBhayibhelini ukuthi lento bebasitshela yona bayithatha eBhayibhelini so nathi besiyibiza ngamanaziri so nami ngangumnaziri so ngathatha istyle saSamson nami ngayihlanganisa inwele ekhona eyila ngaphambi kwami ubukhulu bayo yayilingana nomuno 4 kanje ingivala ubuso ngangivalwa inwele ubuso iyami isuka la ekhanda iwela pha idread eli1 accept lawamanye so ukustyle sami so ngiye kulo baba ngimcele ale athi wena abona ngathi ngidlala ngaye athi ngeke wena jamana ugundwe wena ngiyakwazi yabo dala bathi ngigunde ngingafuni siye ayisivumelane angisusa inwele kusali short hair mangisali short hair lo baba emsebenzini aqala aloku approach kancane ngoJesu angiyeka approach kancane ngoJesu kulabo baba bengikhuluma ngaba uthi oyi1 ungumvangeli usebandleni bathi evangelical church evangelical yes so uloku yangitshontsha uyangisaba ukhuluma indaba yaJesu ayikhulukhuluma iyeke ngibhonga ngobrasta mina ayikhulukhulu yabo siphila lo mpilo le ungithi kancane ngithi ayi egcineni angi-invite sengigundile akidread athi ngicela ufike enkonzweni angisho ukuthi uzosindiswa but nje uze nje kayi1 athi kimi yazi uma ngikubheka unento kaNkuluNkulu ngibuze into yini lento leyo angasho athi mara ayi uhlukile ngiyibuze mina ngihlukile kanjani ayi vele le language angiyazi yabo ngingayingeni lento yalomuntu khamba isikhathi la ngidecide ngithi no ngoba emsebenzini siya singene ngama Sunday iSunday idouble time ibhadala 2.0 so imali yangesonto iningi so mina ngithi vele bengayi esontweni amarasa ahlangana nomgcibelo so ngesonto overtime mina ngiyemsebenzini so indaba yokwenkonzweni angiyi because ngifuna imali ngithi ngikhandwe imali iningi so ngisacrifice kule ngiviki ngithi no kule viki leli angizongena athi ngiye kulo muntu ngoba uyangibelesela mina ngiya enkonzweni ngifuna ukunelisa lo baba ongitshela ngoJesu kuze azongiyeka ngiye vele Sunday 2011 March 20 usuku engabanjwa ngalo ngifike enkonzweni ngihlale phansi khonzo ngibukele mina ngizwa next ngibabuke labantu ngicabanga nokuhamba ngizwe ngathi ngiyabhoreka lana lana manje ngathi kwenziwa into ehlukile ngilalele abiza althakho lo baba athi uma ekhona othanda ukwamukela uJesu akaphakamise isandla ngale mangala lento bengiphusha ukuthi ngisindiswe ikhulume kimi ithi sindiswa ngithi ayi
ngisabe ngibheka abantu aphinde lo baba kusho ukuthi lo baba makasho lento is like ngathi uyangibona ukuthi ngiyafuna ngoba amehlo akhe wasuka kimi ayi ngivele ngiphakamisa isandla nami ngiye ngaphambili ngasindiswa ngedwa ngalelo sonto bangibeka izandla right ngaphuma kunento encane engayishongo the time ngingakabi ngisindisiwe ngiyiJamani ngangihlushwa intwala izintwala ekhanda iziphuma yonke indawo so intwala babushabangu nabazalwane ababukele nabaziyo intwala sihlukene kabili kukhona intwala oyithola kumuntu wesifazane ezingathi izimnyama engathi izitho uqumba bese kuba khona intwala zengulube ilezi ngathi izibovu ilezi ngathi izincane ayibambeki ngesandla lezo intwala lezo mina ngaba neintwala zengulube lezi zengulube izenziwa yini ukungcola cha ukuthakathwa bayazikhanda basuke bakuloyi bakuthiwa bakudwebele phansi so izangena ngihamba neintwala sonke lesikhathi and nganginamahloni because bese ngimdala idaba lami ngalifihla le intwala all this years lokho ngiyaphuma ngene enyangeni ngiyakuphi kuphi nginamahloni mina babushabangu intwala uma wami esaphila manje sewandlula undluli emhlabeni ngo2021 esesindisiwe kodwa uma intwala ezenzeka ngangibuka ehlobo ihlahla maqala kuba green phuma ama flowers uma wami wayibona ngami ngoba intwala mawunazo whether uyathanda ukuyinwaya noma uthandi noma kunabantu noma bekho abantu awukhona ukudecide uzongathi ziyaluma bekabona ngami nginwaya isiphuma ayikho indawo engayihambanga even akaze singafika bahlulela ngigatshiwe abashabangu benza yonke into bazama ukungisiza angizange asizakala right then ngifika ensindisweni ngineyintwala ngiqeda kusindiswa isonto bakithi mangiphuma ngiyekhaya ngibazwile bathi uJesu unamandla angithi bengirasta mina angimazi uJesu ngifuna kuvele lokho mangibuyele emuva angikwazi nalokuthandaza ngiyakhuluma la endleleni ngithi Jesu uma ngabe lento abayishoyo uyayenza ngicela ungiphilise kuyintwala ngizokukhonza ngathi amen ngihamba babushabangu leyo nto leyo engayikhuluma sakudlala lawo mazwi lawo mina angizange ngabe kwizandla for intwala because akekho wayazi ukuthi izingiphethe angitshelanga umuntu kodwa uma sengisindisiwe ngamtshela uJesu ngifuna ukutesta lento yabo before ngihlala kuyo ngoba mina benginenkinga eserious ngula ihlobo nehlobo beyiphuma uma sengizosindiswa bese iphuma la hayibo bese ngibamba la ngicutha la ziphuma everywhere bese ngimbese kunzima kakhulu right ngisindiswa uMashi April vele bese ngaphumi beqala uphuma ehlobo kuhamba isikhathi ngafika ngamtshela umama ukuthi hayi mase ngisindisiwe wathi yini lokho ngathi ngamukela uJesu ngangachaza ukuya phambili ngoba ngazi hayi wangangibangisa wangiye wathi hayi ukhe uzohamba uye wedwa mina hayi yabo ehlele ekhaya ngaqhubeka mfundisi ebabushabangu ngaqhubeka ngithe sengiqhubeka wathi mazithi August sekuthi September wafika uSathane wathi kimi next month summer intwala ziyabuya wakhuluma kanjalo ekhuluma kimi like uyambona noma cha ngezwe iphimbo hayibo iphimbo kalizwa lithi hayi next month intwala ziyabuya ufuna ukubona uzowenza njani ngathula ngathuka vele ngathi yo konje next month vele usekukhuza angabi nefaith ngithi khani ngifika so ngathuka ngayikholwa lento ayishoyo ngoba angakaphili ngiyagula right zathi September manje September zaqala ihlahla umama ngibheka kwangenzeka next uma ngenzeka next ngaba nebelief ethi hayi ngoba kakashisi kakhulu isami saqala waphela September kwangena October umama ngibheka ngangalunywa waphela October kwangena November umama wathi why kanti singaphumi ngathi angazi mhlamba kashisi kakhulu waphela uNovember wangena uDecember lashisa kamampela ilanga lashisa ilanga nami ngezwe ukuthi yabona njengoba lishisa kanje namhlanje zizophuma babushabangu ngikutshela ukuthi loyo mthandazo wangibamba wayisiza impilo yami zaphela intwala ngingathandazelwanga from that time
uJesu wavele wangikhulula wangiphilisa ezintwaleni ezingaziwa ngisho umfundisi wami ngisho ongishumayezile ngisho abantu ngoba bese ngimdala nginale intwala so benginamahloni ukukhuluma so kwakuyinto yayiziwa yimi ngedwa kodwa uJesu ayazi uJesu wangiphilisa hey bakithi hey inamandla then ngaqala ke ngasindiswa ekusindisweni kwami nokubizwa kwami uNkulunkulu akushiyananga kakhulu kushiyana nge6 months mangisindiswa ngoMarch around October uNkulunkulu yangibiza mina inkosi ingibize ngingakazi ukuthi yini obizo ngisizwa abantu ngokubuza kubo ukuthi ngizwe kubukwenzeka into kanje noma ngibona into kanje baqala bayihlola up until yaproveka ukuthi uNkulunkulu ungibizile okay kodwa ebandleni engikhonza kulo babengakanga approve isizathu ebandleni engikhonza kulo bengekho umfundisi hayi ngoba bathi akekho umfundisi cha akusiyabazalwana bathi abanamfundisi kuleyo branch kwayengekho umfundisi nakuzoba khona abazalwane kwaba khona ubaba osomdala enkosini bambiza ngomholi ngoba yena mdala kudala ekhona enkosini uyakwazi ukufundisa wazikwenza yonke into wasala nomsebenzi so into yobizo mayiqhamuka nami yamshaya because aka understand ukuthi uNkulunkulu ubizana kanjani ngoba kwayena kabizwana so kwaqala yacheckwa ngelilanga ngabizwa umunye umvangeli naye ngithathwa yilo engisindiswe kuye engimokisa kulo ukuthi angicheck wangicheck wathi ubiziwe wathi kodwa sizoprove wenze open air wangi-invite yes bangangi-invite mina nginento ethi ngiyomsupporta ngiphuma endlini ngiyosupporta umuntu ongibizile ngo-open air mangifika ku-open air yakhe udlala ikeyboard umamfundisi wakhe unkosikazi wakhe uyacula nabanye igama lalo umfundisi uMadela okay ya uMadela uyayazi bizathi uyindoda yadelwe esihogo uZulu indoda yadelwe esihogo uMadela ukuthi futhi nesibongo sakhe uMadela ya uzibiza kanjalo ayi makasaqeda kushaya ikeyboard ukuyadunyiswa kanti sekuzowezwini asuka ku keyboard masinyane eze kimi masinyane athi kushumayela wena akhulumela endlebeni athi kushumayela wena buyele emuva angaze ngishumayela ngazi ukuthi ngizothini makaqala athi kushumayela mina baphuma abantu ezindlini nabogoga nabomkhulu nabantu abaningi beza ku-open air mina ngifike ngingagcwelanga makufika mina kuqala i-atmosphere baphuma abantu ezindlini sebeza la athi kushumayela wena babashaba ngangaze ngishumayele mina ngazi ukuthi uqala kanjani angazi ukuthi iBhayibheli uvula kanjani noma uyapi ngavele ngaliphenya iBhayibheli kwavuleka abahluleli 16 uSamson egundwini wele waba ngathi khona umuntu othi kimi ifunda la khuluma ngalokho ngathuka ngathi mangiyokhuluma ngithini lento angazi mina lento babashaba ngikutshela ukuthi into uNkulunkulu ayenza wasindiswa abantu abaningi kabi kule open air leyo ngikhuluma lokho ngikhuluma kanti umfundisi indlela angithesta ngayo ukuthi impela unginalo bizo noma nginalo bakhulumile nalo ongizala ngevangeli naye ukhona bebazi ukuthi mina yimi engizosetshenziswa but mina bebangifihlele so bafuna ukungisurprise bafuna ukubona uNkulunkulu maye ukuthi mangabe ngibizile uzowenzani basindiswa abantu ebandleni enkulo bezwa ngomfundisi uMadela ukuthi lo muntu niyeni ngam-approve nanya lapho uyasindiswa sindiswa abantu kushumayela uyashumayela ini baqala ke bandleni so ngaqhubeka ke noNkulunkulu kwafika isikhathi sokuthi ngiphume emsebenzini bengisebenza ngithi okay before uphume angifuni siyishiye ngaphandle leyo ukuthi wabona ini eyenza ukuthi ubiziwe leya kwenza ukuthi uzuzuye bafundise ubakutshele bayihlole yini le ababeyihlole ngilele ebusuku uma ngilele ebusuku kufika umuntu isibonakalisa umbono okay umbethe impahla ezimhlophe kodwa ngimboni kahle ebusweni yes makafika uphethe iBhayibheli mina ngizibona ngiguqile phansi mangiguqile phasi uphethe wengathi khona into engathi induku afika nginikezele iBhayibheli okay ngamkele ngithi mina ngilenzeni athi ushumayele asithele so makasithela ekhuluma lento ngiphaphami sengithatha mina lento ayikhulumile ukuthi ngibona umuntu othi unginikeze iBhayibheli wathi ngenze nje ikhona yini lento bahlola ngendlela abenza ngayo bahlola kanti ngizotestwa ngalendlela bese ngitestwa ngazo ke zokuthi ngeke ngishumayele balalele babheke kwase kuyaqinisekiseka nomuntu nakule bandla lelivangelical bangithumela kumfundisi omunye obiziyo vele okulo kodwa usekwit bank bathi umfundisi uChuma naye wafika wayilalela indaba yami wezwe report wasuyabaqinisekisa ukuthi hayi uNkulunkulu umbizile kodwa yena kuye ke mayengihlola wakhuluma uMoya Ngcwele kuye
because yena ubiziwa ngithi so into yobizwa uyayazi enomongcwele uyamazi yena inkosi yakhuluma azange athatha indaba yemibono iNkulunkulu wakonfirma kuye direct nakwabanye wabakonfirma kube direct so ngaqala lapho ke indaba yami lokhu ngenza ama open air ngiyashumayela but itenda ngalibiki because anginalo ngiyashumayela kodwa anginabandla ngishumayela nje kuphela basindiswa abantu bayinkonzweni abanye bayikhethela athi ngiyila ngiyakuphi kungena inkinga so ngamalokhuzana ngama weekend nginokwenza kanjalo umuntu obhizi oshumayelayo asiqhubeke lapha dukhona then kufika isikhathi athi inkosi ngibe full time ngiye kumsebenzi then uma inkosi ithi ngiye kumsebenzi ngiba ne problem ethi ngizodlala angizwa leyo the reason why ekhaya ngiyi breadwinner kwakungasebenzi umuntu ekhaya kwakusebenza mina so umama udepende kimi ifamily idepende kimi inkosi ithi yeka and inkosi mayithi yeka inkosi ikhuluma indaba yeBhayibheli iNkulunkulu uthi ngiphathe iBhayibheli ngishumayela abantu bakhe bayabhubha ngithi mina uNkulunkulu azongiyekisa umsebenzi ngihola imali engaka uzoyithatha phi imali ngokuphatha iBhayibheli so nginaleyo confusion leyo up until iNkulunkulu aqinisekise lokho ngisithathe isinqumo ngirisk ngithatha isinqumo ngithi hey yona lento inzima kodwa nakhona angizange asheshe ngakuyeka uye waqala wangenzela ngoba ubizo uma ungalamkeli uNkulunkulu akubiza sometimes uphuma kabuhlungu entweni yakho oyithandayo ngoba uNkulunkulu mayekubiza usuke angakuceli usuka kucommanda i-calling i-instruction uNkulunkulu mathamba ushumayela akakuceli ngoba uma unenkani kunezinto engazenza ene kunento engifuna ukuyiveza kuyenzeka futhi uNkulunkulu mawunenkani kamampela ungamlaleli kubizile uyafa nokufa bizo liyabulala ya ngoba usuke kuyidemand ene lento ihambisana nesikhathi uNkulunkulu afuna ukuthi wenze lento ngalesikhathi esuke kubiza ngaso so ukuphikisana kwami noNkulunkulu nokusaba kwami nokurizina kwami kudelay icebo lakhe ngaleso sikhathi ngoba uye othi manje mina ngiloku ngibuka lezi zinto then kwagcina emsebenzini sekuba nenkinga bengumuntu omayasebenza operfect kuhamba isikhathi ngaba nama mistake manager sekuba nama mistake kwelinye ilanga ngiyakhumbula kwathi kuyilunch yami ephuma ngo1 hour until ngo2 ngelilanga ngathi kuyilunch ngaphuma ngaye kwenye department mangifike kwenye department ngafike ngashumayela emehlweni nami kwavele kwashintsha ngabona abantu abaningi ngakhohlwa ukuthi ngisemsebenzini ngashumayela kwaze yaphela ilunch yami bangifonela ifoni yakhala ngangayizwa mangifika mina ngifika ngiledi ngehour kubelungu ngilibelwe abantu bengithandazela abantu abagulayo inkosi iyasebenza la edepartmentini mina ngilindiwe because bele nyosebenza mangifika ngithola umlungu ubovu ubhali warning uthi kanti bokuphi ngoba siyakufuna manje ngiyasaba nokuchaza kumlungu ukuthi bengishumayela ngoba lento kwamina angakayi understand kahle ngiyasaba nokuyiveza ebantwini ngoba uma ungangibuza kahle ngayo ngithi ngisafika angakazi kahle ukuthi uzothi ubizo yini hey umlungu abhali warning aphinda ngizwela aphinda ayidabule athi yini unomfazi unenkinga cha nginamfazi yini inkinga yakho ayingcina ngimtshelile ukuthi yazi nginobizo uNkulunkulu ungibizile kufanele ngiyeshumayela khamba isikhathi vele ngisithatha isinqumo ekhaya ngibazise umama ngabe nankinga manje uzophila ngani ngithi uNkulunkulu uthe uzobona athi okay angiyekela qale ke manje Shumayele kodwa ngaleso sikhathi angisekho ke kule bandla leli engisindiswe kulo ngase ngikwahamba isikhathi bangirelease ebandleni ngase ngiyaphuma nakhona angiphumi ngoba ngilwa ngiphumi ngoba ngiduba bese zikhona izinto bekade sezenzeke ebandleni ebekade zimelene nento uNkulunkulu ebengisebenzisa kuyo ake ngibeke kanje njengoba inkosi ingibizile angishumayeli kuphela kuneziphiwo akwazi uNkulunkulu ukuthi angisebenzise kuzo uma ethanda inkosi iyakwazi ukungisebenzisa ku healing bantu abagulayo inkosi iyakwazi ukungisebenzisa kuma miracle izibonakaliso inkosi iyakwazi ukungisebenzisa ku deliverance lendaba zamademoni inkosi iyaphinda futhi yangipha kunale gift abathi word of knowledge i-word of knowledge i-word of knowledge uma yenzeka noma unayo ungaze ucabanga ukuthi uyaprofeta because i-word of knowledge lento engathi njoba sihleli kanje mhlambe sibaningi la endlini bese ngizwa umuntu ophethwe ikhanda noma umuntu onepain endaweni ethile kanje bese ngiyasho angimprofeti mangisho kanjalo akusiyi prophet leyo i-word of knowledge ngisuke ngazi into wena
ekubambile manje bese ithi inkosi ngithandazele. So I word of knowledge uNkulunkulu mayekhuluma ayina order ethi asikakathandazela abagulayo. Singathi sifika nje enkonzweni sithandaza uNkulunkulu akhulume. So uNkulunkulu mayekhuluma leyo nto leyo mina kufanele ngimthandazele lo muntu lo immediately, hayi ngokuthi kumele kubizwa. So ebandleni bekuba ngathi ngenza I disorder. Base number 1, number 2 kwathiwa ngiyahlambalaza. And at the time lento ngingazenzi mina begula mina because izinto ngithi ezikubantu. So uNkulunkulu bavela aziyekele zingishaya engizwisa ukuthi uyezwa abantu bamahlupheka kanjani and wena ngikumisile. So ebandleni enkulu abayazi lento uNkulunkulu ayenzayo and bona bane order bane constitution banayo ngoba kagcine kubuya amaphepha iconstitution yabo ithi mina ngenza into ephambaleni iconstitution washo ukuthi mina uNkulunkulu uyangenzisa. So kumele ngidecide ukuthi ngima noNkulunkulu noma ngima nolokuzayo. So ngase ngihamba kanjalo ngahamba ke babushabangu. Yes. Ngaqhubeka ngashumayela ngafuna ibandla. Yes. Nakhona ibandla ngangilifuna ngangizofellowshipha kulo because bese sengibhezi kakhulu kubizwa ngifuna ukunderstand ukuthi uNkulunkulu ufuna kwenzakaleni. So mina angisumuntu ovele nje afike athanda ibandla afike azifaka uNkulunkulu angashongo ngoba ngizibonile izinkinga umuntu avela athanda ukuyendaweni kanti mhlawumbe masefika phakathi ku wrong or kwenzakalani a discover ezinye izinto. So bengafuni ukuba umuntu ozikelayo entweni ngcono uNkulunkulu mayengangiconfirmela ukuthi hayi la ku right yabo because of izinto bekade ngizibona zenzeka kubazalwane namanje zenzakala ukuthi umuntu aphuma ngene emabandleni. Sometimes ufika ungene kanti hey la ungena khona ungena kwenye indawo. So kubalekile ukwazi. So nga fellowshipha la ngifellowshipha khona qhubeka ngasebenza then kwafika ke isikhathi nakhona bangikhulula nabangikhulula ngaqala iministry. Bakhulula mhlambe ngoba bethi hamba oqala noma nakhona kwaba nenkinga nyana. Nakhona bekukuningi abakade kwenzeka kodwa futhi nakhona into eyesuke yenzeka inkosi eyangikhipha ngoba ngiyakhumbula sasikhonzela esikolweni masikhonzela esikolweni uNkulunkulu aveza umbono makaveza umbono ngabona ngiphuma ebandleni mangiphuma ebandleni kwehla igate elikhulu from phezulu lineketanga linengidi lakhiwa isonto wathi uNkulunkulu hamba ngaphaphama. Ngitshela ukuthi babushabangu from ngalo nyaka engaphuma ngawo kulelo bandla lelo bandla laphela eStanderton waliqeda uNkulunkulu aliphindanga laba khona. Kwakuwumbono inkosi ithi ngihambe nakhona ngaqala ngahlala ngithe mangicala ngihlala kwaba khona umsindo nyana ngoba khona izinto ezifakazela ukuthi linayi lento uNkulunkulu beyikhuluma. So ngaphuma then mangiphuma ke sengiyaqala umsebenzi. Ngiqala lapha umsebenzi ngiqala ekhaya kanjani ekhaya engikhuluma nomama eJardini umuzi wasekhaya mkhulu le ngihlala khona umasipala akavama ukusinikeza indawo yokukhonzela uyayathi mhlawumbe indawo ayikho mhlawumbe asho ngendlela asho ngakhona. So sengicela ke ekhaya umama uyangivumela usaphila naye sekasindisiwe sindiswa kimi kumama mangisesekulela bandla ngimfakazela ngimshumele ngoJesu umama amukela uJesu sindiswa kimi. So umama avume ngiliqala ibandla but kunento engifuna ukuyiveza mangiphuma la kule bandla angiphumanga namuntu akekho umuntu engamcela angirecruitanga angitshontshanga ngaphuma ngedwa including ifamily yami abosisi bami uma wami ngabatshela ukuthi bangangilandeli. Uma bangaba neqiniso bangaphuma bangavela bayikufakaze lokho ngabatshela ngathi ngicela ningangilandeli angichithi bandla angiphumi namuntu ngiphuma ngedwa nina salani nikhonze. Uma ngabe kuzoba isinqumo senu mhlambe nithanda ngelaka nizothanda ngalo ichoice yenu but ngicela nisala basale emuva ngahamba ngedwa ngaqhubeka ngoba ngangishumayela ngashumayela bazalwa abantu laqhubeka umsebenzi. Ngaqala saqhubeka nomsebenzi sithe saqhubeka nomsebenzi baba khona abantu nje kwaba yonke into banikela nje kwaba ibandla kwasebenzeka banikela abazalwane bakhula enkosini kwenzeka izinto. Ngelilanga inkosi yaqala yakhuluma kimi ngokuthi kumele ngiqale ngihambe ngishumayele. So endabeni yokuqala ngihamba ngishumayela inkosi nakhona yaqala yaveza itende kimi njalo ingiveza ngimisa itende ngishumayela ngimisa itende ngishumayela. Ngelilanga ngiyakhumbula yagcina yaveza umbono ngabona ubaba uNJ ubaba uSithole NJ nakhona mangimbona ngimthola umisa itende yedwa ngathi ngiyamsiza mangimsiza ngimlekelela immediately itende lima liphelela a disappear ngisale ngedwa itendeni ngiphaphama
hawu ngiyeke leyo iphinde futhi ibuye mayibuya ke leyo ibuya ngibona itende futhi embonweni ngiyakulo letende mangifika ngimthola ubaba NJ use pulpit stage uyashumayela immediately ngithi ngiyangena eminyango ayekele ubaba uSithole ukushumayela athathe imic ayinikeze mina mangiyibambe esandleni adisappear lento yenzeka mhlambe tot ka u6 ilandelana so uma lento yenzeka mina ngiqale ngisondele kubafundisi abathile ngibabuze baphendula abanye baphendulayo baphendule kodwa uma baphendula uMongcwele athi akusiyiko lokho iphutha lami angibuzanga uNkulunkulu mangibona lento ngabuza abantu ave ingozi into yokuthi uNkulunkulu uma ekubonisa umbono ungawuzwa ungawazi ubuza abantu ngoba abantu babushabangu abawuvami ukinterpreta noma ukuchaza umbono ngendlela okuyiyona even ezwini umuntu wayiphiwe isiphiwo sokuchaza amaphupho siyamthola uJosepha siyamthola uDaniel kwakungasi abantu bonke abanjalo isiphiwo lento yokuchaza umbono akusiyinto ongavela uyiqoqe kumuntu akuchazele yona baningi abantu ababona izinto bayibuza abantu bachazelwe into erongo futhi usasho kanjalo nje abanye bayayigugula abanye bazigugula umuntu azathola information errong ngifuna ukusho kubazalwane makwenzeka inkosi ikubonisa into ekubonisa yona uma ungayizwa ukuthi ithini ngicela uyibuze inkosi ukuthi ithini ngalento izokutshela uNkulunkulu uthembekile musa ukubuza abantu ngoba abantu bazokutshela into errong number 2 babushabanga abantu bangabuza abantu ngasiphi isizathu uyazi ukuthi noma sisindisiwe noma siyizinciko zaNkulunkulu noma sibiziwe abanye bethu banomona ngicela ukukuveza lokho yebo ingceko uzikhona zikaNkulunkulu othi mawuyitshela into umbono noma iphupho lakho balitshontshe namhlanje kuyenzeka lokho uyazi babushabanga ukuthi uNkulunkulu uma ekubizile uma ufika kubantu abalazi ubizo bayakhona nokubona ukuthi wena uhlukile kunabo bayakhona nokubona ukuthi wena uNkulunkulu ukusebenzisa ngaphezulu kunabo lento leyo iyawudala umona iyawudala impi ubone abanye bangakuphendula wrong nje kanti bazama ukukudukisa ngoba bayabona ukuthi into yakho inkulu uyakhumbula uJoseph abona ithungu esakhe sema sabafowabo salala yabalimaza lento ukuthi kusho ukuthi bazomkhothamela nala ekubizweni uNkulunkulu angasibiza sonke asibeke ensimini ishuma levangeli kodwa asifani asifani ama assignment ethu ubukhulu nobubanzi nako konke kudependa kuNkulunkulu so singabizwa sinawe but ukuthi mina eyami into ihlukile kuneyakho angisho ukuthi mhlawumbe ingcono ngisho ukuthi ihlukile maybe uNkulunkulu wena kunephathi angakusebenzisi kuyo maybe mina uNkulunkulu angisebenzise more than wena sometimes yenzeka ibe nejealousy so mina ngenza iphutha ngabuza abantu ababuza abantu ngaphinde ngawuziba lo mbono ngithe mangiceda kuziba lo mbono ekhala ngihlala khona istrata khona sila Githi junction so kuba istrati bese kuba istrati esingena kanje shothi istrati esehla si straight masifika la ekhoneni thina sihlala ekhoneni sizojika la senza le junction simbi sijoin esinye istrati sihlala ekhoneni ngenye imini ngiyakhumbula iSaturday bangibizile omunye umzalwane uyagula ngiyothandazela umzalwane mangifika ngimthandazela umzalwane uNkulunkulu amphilise ngifakaze ekhaya kuba makhe beka isidakwa sindiswe lo mama amkela uJesu asindiswe maqeda kusindiswa lo mama ngireceive call icall ithi kuphaphalaze itaxi from kule khona leli iqhamuka ngapha ayikho kule strat lesi ngithina sisihlale khoneni ile strat ethi junction thina sisekhoneni kodwa isimanga le taxi mayiphaphalaza kunokuthi idlulele ngapha ngoba istrata ngithi kunemizi ayidluli yafika yashaya ucingo lasekhaya lo driver wayigoqa ngasekhaya washaya ucingo kwashayiseka umkhukhu engihlala kuwo kodwa awangalimala ekhaya ngishilo ngathi sine umkhukhu wenkonzo sikhonzele ekhaya kune RDP kunesihlahla esikhulu udriver wangashayisa RDP wangashayisa ilokhu yahamba le taxi ngene ejardini wangashayisa isihlahla wangashayisa lutho itaxi avele yaqonda emkhukhwini esikhonzela kuwo yangayishayisa itolo itaxi itaxi yafika yangena straight epulpit la ngima khona la ngishumayela khona yabulala ngisho ipulpit yafa kwakuyipulpit eglass yashayisa itaxi yahlule ukuhamba ngifonelwa mina sekwenzeka inkinga itaxi ayisahambi cwela amaphoyisa cwela umphakathi bayambopha lo muntu balinde mina ukuthi ngivume ukuthi aboshwe bangifonela ngafika mangifika ngithola umonakalo yini iphaphalaze itaxi bathi manje uyambopha ngithi cha ngimbophi bathi uyasangana wena ngathi cha angikwazi ukumbopha ngamiyeka
but manje lo mkhukhu bangawureplace ngathi anginandaba into eyenzeka babashabangu yes washayiseka umkhukhu Yes. ngaba nokuthula ngiyeza ukuthula kimi ngaphakathi Oh, yeah. ngahluleke ngisho ukuthetha ngave ngathi baba ngiyaxolela ekhaya unkosikazi wakhe wathi serious ngathi ngiyaxolela ngathi miyekeni kodwa wathembeka wawulungisa umkhukhu ngesonto lento yenzeka ngumgqibelo ngesonto sakwagena abantu sachubeka sakhonza ngayeka futhi lento ethi why kushayiswe itaxi umkhukhu kanti uNkulunkulu bekhuluma kodwa ngangambuza ngayignore ngabuza abantu basho abakuthandayo bathi usathane ulwa nawe kanti kwangase usathane lo owenza lento imoto itaxi ibus into ehambayo uma uyibona kumbono urepresenta iministry yes okusho ukuthi uma njobe itaxi ihamba iministry ishayisa isonto eliministry bekwenzeka icollusion kuma ministries bekushayisana imi-ministry kusho ukuthi uNkulunkulu njoba ashayisa le ministry le emile uyayiqeda kuqala iministry yokuhamba but mina angimbuza uNkulunkulu nguzwa uyangiunderstand kushayisa iministry ngithi sikhonzele ekhaya yes iyaphela itaxi limaze pulpit itaxi ishayisa indawo leyo uyayiqeda uNkulunkulu sekuphelile kuqala le ehambayo oh yeah ngangambuza uNkulunkulu ngalungisa uthe bebagcwele abazalwane banikela benza konke baqala baphuma nga one by one lafuka isonto after lo mbono itaxi ngababuza ngabalandelela mina ngumuntu ke uNkulunkulu ngisizile ngiyabalandelela abantu angisumuntu othi abantu akabancingi abantu la ngibabona bangeze enkonzweni ngiyabancenga ngiyabuyela kubo ngoba angifuna abantu bayosha yes angifuna abantu babhubhe hayi ngoba ngibafuna bahlale nami but angifuna balahlele uNkulunkulu ngabancenga abazalwane bathi hayi usilimazanga mfundisi ngathi yini problem bathi hayi mfundisi yabo babamba bayeka bacala kwasala abafew ngaqhubeka ngoyeka lo mbono saqhubeka baphuma abanye kwaqala into entsha bayivala imali ayiphindanga imali angene ebandleni nabe kade banikela ishumi benza abangasathembeka bayekela yonke into engamangala manje kwathi menzakalani bafuka kwasala few kanti sizosuka ekhaya sithola indawo mina nonkosikazi wami sengishadile ngithi sesinonkosikazi sathola indawo la sihlala khona safika la khona saliqala sathatha lesonto sahamba nalo sabazisa abazalwane ukuthi asisokhonzela laphi bajabula abazalwane masifika futhi lapha beza banyamalala ukugcina kwabo ugcine mangiyisunday kwakuyimi nonkosikazi wami nomntana wami wayemncane manje sekana 4 years ngakhonzisa abantu abawu2 mina nonkosikazi wami yila ngiqale khona ukuhlala phansi ngiyobuza uNkulunkulu ukuthi why yonke lento yenzekile angithi bengibuza abantu ola lo intuli ngabafundisi ngayibona ukuthi le yabantu ayisizi ngoba zonke le impendulo zalabantu zenza kube worse ngiyahlupheka manje ngaqala ngaye kuNkulunkulu ngithema ngiye kuNkulunkulu waqala uNkulunkulu wathi kimi hamba ushumayela ivangeli angisakufuni uhlale phakathi hamba uyoshumayela inkosi ke iyakhumbula ngelanga ke yangiveza ngiphethe ispeaker ngihamba ngiwela imifula khuphuka izintaba ngibemezela igama likaJesu yathi inkosi kimi bese ngasangena imali bese ngena nesihlupheka nonkosikazi wami yathi inkosi imali yakhe isendleleni angikulahlanga uma uhleli yobuhlela uhleli khona uzohlupheka kuphela kusho inkosi yathi ngikufuna ukuhambile usendleleni ushumayela that's why bengibonisa itende nana angisakufuni uhlala endaweni eyodwa ayi ngathula ithe inkosi mayiqeda kusho njalo mina ngomuntu bebangam-invite emabandleni ngenxa yevangeli engilishumayelayo linjani isono uyakapa isono angikapi isono isono urongo angicompromise angaze ngishumayelela imali angaze ngishumayelele kuba famous angaze ngishumayele kuba nesonto elikhulu into uNkulunkulu athi ngiyikhuze uJesu bangathi mabangaqoki kanje mabangabi nje ngeyifebe ngiyakusho mina enkonzweni so abazalwana abaningi uma ngishumayela le message ngishumayelayo bathi ngiyalichitha ibandla ngoba lento engishoyo abantu abaningi nabesikhathi samanje abayifuni abazalwane bafuna ukukhonza uNkulunkulu ngokwefashion nangokwendlela yabo nangokwentando yabo so mina angishumayeli ngokwentando yami ngishumayela ngokwezwi likaNkulunkulu ngoba mangibona abazalwane angiboni imali angibona abantu omele banginike imali ngibona abantu omele ngibashumayeze bayezulwini so kwabayiloko inkosi after session njalo baqala bangi-invite emabandleni mabaqeda ukungi-invite sekubantu abanginikelelayo sengibuya nemali endlini ngiyamnika inkosikazi baphinda futhi bangi-invite econfirma le ndaba yokuhamba ungabe endaweni eyi-1 ayi yaqala ke then kwahamba isikhathi mase sikhamba isikhathi ngaqala ke ngathandaza ngabuza kahle uNkulunkulu
yilapho inkosi mangithandaza iye yacacisa ngokusobala yathi hamba uye eKokstad abantu bami bayabhubha ngoba bese sengibuza direct ngoba manje abasekho abazalwane sengiwumuntu onokuvakashela kubayeni bazalwane ngoba le yami ngavele ngathi noma njoba iphela kanje ithi ngingayiqhubekisi ngiyekele right ngayeka kanjalo inkosi yaqala yakhuluma igama leKokstad uNkulunkulu ekhuluma igama leKokstad angiyazi iKokstad angiyazi ukuthi ikiphi iprovince sengibuza mina abantu ke abantu bayangitshela ngalesikhathi uNkulunkulu ekhuluma beKokstad nemali anginayo ngangiceda ukuthola ubufakazi bukamfundisi uNtanda beba interview kuThabani ukuthi eRandfontein ufike kanjani so bangithinta ufakazi bakhona ngayithatha ifoni ngamfonela mangimfonela umfundisi uNtanda saxoxa naye ngamthola sakhuluma naye inceke kaNkulunkulu inceke ngayitshela ukuthi hey mfundisi nami njoba ngikufonela nami ngithunywe eKokstad yathi inceke kulungile phela hamba hey washo ukuthi nginovalo ukuthi ngifanele ngishiye unkosikazi wami unkosikazi wami lesikhathi bekasakhulelwe ingane nenye manje inkosikazi afanele ngimshiye nalomntana omncane ngiyasaba nokuthi ngiyolalaphi ngiyasaba nokuthi ngiyodlana umuntu osonginika isibindi umuntu osongiqinisayo umfundisi uNtanda uthi hamba mfundisi uNkulunkulu kimi wakwenza uAbrahama wakwenza sekhothe amavesi manje not ukuthi sebengawazi but ibingcono mayikhulunywa umuntu o-relevant yebo ngoba sometimes yebo iscripture sona sinamandla but kungcono umuntu odlule kuyo izwakala kangcono kuyo hayi ngoba ngithi izwe lizwakala izwe kodwa ke kube ngcono sometimes alumfundisi uNtanda ufazi wami uzwile so mayisuka lapho ngithi mina kwamali yokuhamba nginayo athi umfundisi uNtanda imali yokuhamba nginayo ngeke ngunike ngithi indaba athi ngifuna uhambe uyomaza uNkulunkulu ngoba mangakunika imali ngeke umaza uNkulunkulu ngifuna uhambe uzongifonela masuhambile ungitshela ukuthi kwenzakalani a drop ifone umfundisi ngakaqedi nokukhuluma ayikhathi ifone ngiyonkosikazi wami ngithi hey umfundisi uNtanda ukhathi ifone hey athule ngoba the time sikhuleka sengibuza uNkulunkulu ngangingakhuleki ngedwa ngangikhuleka nonkosikazi wami ngaphinde ngayicela inkosi ukuthi into eyikhuluma kimi ikhulume kuyena ngenzelani ngenzela ukuthi kungabi nomsindo mase ngithi ngiyahamba angathi angasabi angakhuluma izinto ngoba akusilula ukuthi angidedele ngihambe yena azosala namuva labantwana ngoba sekunenye ingane ayi inkosikazi yami ngabi nenkinga kodwa uNkulunkulu manceda khona nomfundisi uNtanda umntwana bengakaveli isona yethu umntwana uzovela ngoJune 5 right mangiqeda khuluma nomfundisi uNtanda ngisakhuleka indaba yemali khamba isikhathi unkosikazi akakabelethi ngenye ilanga ngithi ngihleli kanje akunakudla endlini akunalutho sihleli kwavele kwaCalifornia kunomzalwane ofaka imali cash send engayicelanga 1400 bakithi yangena imali cash send uNkulunkulu enzani manje econfirm ukuthi hamba inkosi econfirmayo ngoba akakwazi ukukuthuma uNkulunkulu angayisupport into ayishoyo ayiveli enkosini inkosi ayikwazi ukuthi iyale besiyema mayikuthuma mele ikuprovide ngikholelwa yiloko so mina ngabamba amazwi mfundisi wathi ayizokunika imali ngahlala ngathi makuwe nginikeza imali ngafakela imali 1.4 nganika unkosikazi ngathi yena imali wathi hey siyamdumisa uJesu usho ukuthi leto ivele enkosini ngoba sifuna ukuprove waleyo khamba ngathi ngiyasaba so angifuni vele ngihambe ngazi ngiyolala lapha ngize ngigwaza abantu yabo so umhlaba uyabona sonjani uNkulunkulu ayiconfirm mayiconfirma isona ithe ingane yami izovela nge5 June athi uNkulunkulu kimi ukusa kuzoba yi24 athi ayingeke ingane ivele nge5 June izovela manje athule mangiphaphama ekseni yi24 May u5 ekseni ngitshela unkosikazi wami ngithi uNkulunkulu uthi ingane izokuvela nge5 izovela manje mangiqeda kumtshela aqalwe imihelo ahambe aye endlini encane ingane leyo yavela ngo2:20 ngelanga uNkulunkulu akhulume ngalo kimi igama layo uzinathi zinathi izibusiso zenkosi lo munye uzimile izithembiso zenkosi amagama abo labantwana amantombazana mahla amagama amen so azalweke umntwana mayesezele kumntwana angisena excuse imali ngitholile hayi ngithi ukuhlala ngihlale i24 ngilinde ikhona nenye inkonzo yayizoba ngoJune nge19 bangi-invite kuyo ngicela ke mina inkosi ngithi ngicela nethi ukufika nethi kule nkonzo mayiphela inkonzo ngizohamba hayi inkosi ingabi nankinga ngiattende iphela inkonzo nge26 June ngithatha isinqumo ngipakisha isikhwama ngivalelise ekhaya ngithatha nethi isikhwama sami seyimpahla kuphela uma ngiye eKokstad
Angiphethanga umbhede, angiphethanga sponge, angiphethanga ngubo, akunandishi, akunakomishi, akunakhezo. Yonke into eyisidingo engayisebenza, angina ayini okayina, nginesikhwama nje kuphela esine impahla zami. Okunye angizange ngaphatha. Ngakholwa uNkulunkulu, ngasithatha isikhwama ngavalelisa. Ukusuka eStanderton uye eKokstad is 10 hours drive. I-transport kukude. I-transport isuka ngo-6 ntambama, eKokstad ifika ngakusasa ekuseni ngo-5. Ngisuka nge-26 izofika nge-27. Angiyazi Kokstad, ngatshela nje udrive uthi angishiye Kokstad, wathi ngizokutshela. Yahamba imoto. La moto ngiloko ngiyathandaza. Ngithukile futhi ukuthi izowenzeka yini lento. Angithi ngiqala ukuyizwa. Ngihambe babashabangu izifika imoto eKokstad. Basho bathi no seseKokstad usalaphi. Ngithi ngicela ningishiye egarage. Ngoba ngithi indawo angiyazi, ngiyasaba uzothi babangishiya kanti mhlawumbe bangishiye endaweni erong. Hayi ngisaleke vele egarage. Kunenkungu, inkungu yakhona yaphuma ngabo ma 12. Kunensizwa la ngihle nayo, ngicele lensizwa ngithi insizwa ngicela ungibonise erenkini. Ngithatha insizwa nesikhwama ithi naka erenkini. Bese lensizwa uyabuza ethi kanti wena uyapi? So lo muntu obuzayo ngibona ukuthi no ithi ngamphendula ngoba akakholwa. Ngeke ngimtshele ngobizo, ngizomconfuse. Ngivele ngithi ayikhona ngimlindile. Athi la ngihlale. Babashaba ngihlale from leso sikhathi leso. Omunye angabuza athi manje wahlalelani? Ngangihlalele ukuthi inkosi ikhulume ngoba sengifikile eKokstad. And njengoba ngifikile eKokstad angazi bele ngenzeni after sengifikile. So mina yonke uhambo lwami ngiloko ngibuza lo ngithumile. Sengifikile ngamlinda uNkulunkulu lokungiyazela ngiphathwa buthongo. Kwathi kuyoshaya u2 ngezwa ivoice yathi sukuma. Ngihleli phansi ngaphakama. Yangibonisa indawo yathi lapha. Ngibuza umuntu odlula ngendlela ukuthi yini igama laleya section. Uthi kusebhongweni. Sengifile ngithi eKokstad. Uthi kusebhongweni. Ngithi ama taxi akhona apho uthi nawa umva kwakho. Ngithi malini uthi 10 rand. Ngathatha ubhek wami. Ngagibela phambili eTaxini, ngakhokha u10 rand, yasuka itaxi. Ngifuna futhi ubambe nobukele sihambisana. Njengoba ngigibela itaxi angazi ngiyowehlaphi. Ngoba itaxi uma uhamba ngayo kumele basho iteshi. Bakhona bayapi, bakhona bayapi, bakhona bayapi. Ngibabuza abantu. Mina angazi ngiyowehlaphi. Behla abantu. Angikhulumi imovie, ngikhuluma into inkosi eyenze kimi. Ngikhuluma ngiphambi kwaMongcwele. Amen. Behla abantu mfundisi, behla abantu, behla angazi mina ukuthi ngiyowehlaphi. Ngilinda inkosi phela isho angazi ukuthi ngiyapi. Behla engabo egcineni yathi la ngavele ngathi ngicela ukwehla kule stop. Ngehla futhi nalesikhwama ngema. Lo ngithalaza ngibheka abantu. Kanti omzini engizofikela engehla ngakhona ikamfundisi. Kodwa umfundisi lo ngeshwa akekho. Use Cape Town enkonzweni abantu abasha. Sengitshela umakhelwane, hayi mntanami ufuna bani? Hayi abekho baku youth conference uyabazi yini? Engiyabona ukuthi yena lo mama kuyoba indendende. Ngithi hayi mama hayi bese ngithi mina mama abekho yini abazalwane abaseduzana obaziyo. Athi bakhona kodwa basekudeni. Asathi uMongcwele kimi change direction yale. Itaxi mayihamba behamba ngathi iya le. So mina le start futhi saqhubeka ngithi. uNkulunkulu angibuyisele emuva la itaxi ibeza ngakhona. Ngingene leso strat. Ngibale kungene istrat sokuqala athule. Lokungiyehla. Istrat sesibili athule. Angithi angazi ngiyaphi. Estratini sesithatha khulume uNkulunkulu. Athi ngena la kule strat. Mangena kule strat 1 2 3 emzini wesithathu kunomama ngaphandle uyawasha uneke washini. Ngimbingelele ngisondele kuye. Ngithi mama bengisacela nje umuzo khona la wabazalwane. Athi 1 2 abesacela umntana akhe athi ngicela khona isiXhosa ke ngale. Ya nami uNkulunkulu ugcina ngisizile sendiyakwazi ukuthetha. Uyathetha ya kalokho sendiyathetha. Ngifikele ngikhuluma. So uNkulunkulu wangisiza. Ngoba uma ufika endaweni kubantu kubalekile ukuthi language yabo uyifunde. Lento iyakusiza because abanye abantu bangazi babone ngathi une pride. Kubalekile ukuthi uma ufika endaweni abantu language yabo ungayazi, ungastick ukuthi wena umZulu. Zama ukufunda nelanguage yabo ukuze manikhuluma kuzoba right. Futhi bayajabula nasebakuza ukukhuluma isiXhosa. Ngoba ngithi mina ngumZulu angisikhulumi njengabo. Esami siyahlekisa. So hambe nalensizwa singene la kulo baba. Sifike sithole ubaba la ngaphandle. Kanti ubaba umfundisi. Isibongo sakhe umpele. Owakithi lo. Angeda lapha ngisuke kumfundisi. uNkulunkulu nala futhi ngiletha kumfundisi. Mangifika ungihleli ngaphandle esitulweni sakhe, ngiphethe ubhek wami, ngiphinde futhi ngichaze indaba yalo hambo. Ngizintroduce ngibuya phi kwenzakaleni. Mangisamxoxela umfundisi abanjwe uMongcwele. Ngimbone esekhala.
ethi uNkulunkulu agijima endlini angishiye ngaphandle alanda unkosikazi wakhe sifike la sixoxe umama naye umama ekhaya sithandaze sonke bathi uNkulunkulu bangilungisela ukudla unkosikazi wami emuva lokuyathandaza lokuyabuza manje kwenzakalani ezwe sengimfonela ngithi mina uNkulunkulu uyenzile lento ngiyayithola indawo yokulala and bangilungisela ukudla sithandaze sidumise uNkulunkulu then sizame indawo yokulala ngoba la ngifikela khona kubachashile indawo encane yes bayongizamela Assemblies of God komunye umfundisi ale khulume ngeprocedure yesonto committee abale yonke lento ngekukhonakala umthetho wesonto ukuthi abamfuna umuntu wangaphandle simiyeke then umama walomfundisi ekhaya kubo istrate silandela ayekhaya kubo no ekhaya kubo inkinga yikho bangilungisele khona ngifike ngilali uLosini then ngalosihlanu bayahamba labazalwane kushoniwe emzimkhulu naba emzimkhulu iproblem sayithi mina bazongisaphi bese bafonela ifraternal abafundisi bendawo ukubazisa ukuthi khona umfundisi ifraternal ithumela abafundisi abawu2 bangezi bonke beza la bazongibona nabafika kufika umfundisi udokotela uNocanda kufika umfundisi uNyamakazi bawu2 yes nabafika balalela udaba lami ngibatshele bayizwe le ndaba baphumele ngaphandle ngathi balo batshela nalaba ukuthi uthi okay ngazathi lokhu debate le ndaba ngaphandle ngathi ihlukane kabili ngathi kube khona abathi no akahambe ngathi kube khona abathi abazi yabo ihlukane phambili so babuye futhi endlini abazalwane labazalwane bafuna ukuhamba into ababambezele yilento esikhulumayo masakhuluma kanjalo uMongcwele abamba umfundisi uNyamakazi ngimuzwa athi umfundisi hayi uNkulunkulu angithathe kanjalo umfundisi uNyamakazi ngiyohlala kwakhe ngithi ngiyasuka manje la angithathe umfundisi uNyamakazi ngiyohlala kwakhe from ngoJune until around the first week of December ngihleli kamfundisi ngondliwa kamfundisi ngiyadla ekseni ngiyadla emini ngiyadla ntambama almost 5.5 months umfundisi akazange complain kimi ngokudla angaze ngikuthenga ukudla umfundisi ubekwenza ngaphandle kokufuna imali nakhona kungasukuthi ngoba umfundisi wenza ifavor isandla sikaNkuluNkulu efakazela lento ngoba ukuba uNkulunkulu wayengangithumanga yonke lento ibingekuyenzeke ngangizolala isigangeni akayifakazeli into angayishongo so uNkulunkulu wakufakazela lokho ngahlala kamfundisi uNyamakazi ngondliwa khona kwangabe na problem then kule process ngisahleli kamfundisi uNyamakazi so laphana ifraternal yathi kimi ayinankinga nokuthi ngenze lokhu uNkulunkulu angithume kona kodwa kule procedure okay kunomfundisi oke wafika ngengimusho isibongo sakhe umfundisi wenza umonakalo kwachitheka amabandla kwaphuma abantu wafika eKokstad athi uNkulunkulu umthumile kodwa hayi uqala ibandla umthumele nje ukuthi ashumayela andlule umfundisi wena wasala waqala ibandla so abasathembi nakufika umuntu then base babeka umthetho othi makukhona umuntu ofikayo sizofuna kuye iletter of recommendation labo uyakhona namafoni number abantu esingabafonela angasitsheli ngomlomo sifuna ukuthi ayibhale so ngahlala ke mina longihlelo ngishumayela phakathi la ebandleni isikhathi nasemncwabeni ngiyayo but open yangayenzi then kule process ngihleli kuyo kanti kuzoshona komunye umzalwane umfundisi uyamazi wake wakhonza naye so umfundisi lo ongithathayo uNyamakazi ibandla lakhe Apostolic Faith Mission from a Divine Touch okay sekete khona bayibiza kanjalo of site la khona balibiza kanjalo ngihlala kakhe so njoba ngihlala kakhe ngikhonza la kakhe ngoba ngabona ukuthi angeke kube kuhle ukuthi ngifikele kumfundisi wakule bandla bese ngifuna ukukhonza kulela bandla ngivela ngazi umuntu so nangu ngamukelayo ngase ngiyasidecidela akushonga inkosi ngifuna kucaca kwaba nje yimi engibona ukuthi hayi kuze ngahlanga ithi ngenze so ngihlelike lapho eDivine Touch makushonwa umfundisi uthi no asamsemncwabeni so ngifike ngathola ukuthi eKokstad abenzi njengala ngihlala khona eMpumalanga mina la ngihlala khona makushoniwe siyoncwaba akakazi umfundisi ahambe nama-member efamily ayo emoshari kuya kuba ifamily yodwa eziyelayo ilande isidumbu thina sifike ekhaya sekunomuntu so eKokstad beba abenzi kanjalo kuba khona nomfundisi nakuyo emakhazeni so sahamba saya emakhazeni kanti icebo likaNkuluNkulu masifika emakhazeni abanye bafika babona umuntu kwaba ne delay bafona abasekudeni bathi sicela ningachubeki nathi sifuna ukumbona kanti inkosi izongihlanganisa nomunye umfundisi engimthola lapho isibongo sakhe wakachekela
Okay. uyi-prison walo usebenza khona ngale Kokstad Oh. ejele maximum. Masamile ngisondele kuye. Mangisondela kuye abuze ngubani wakabani ufike kanjani eKokstad. Ngichaze ke indaba yami njengoba bengiza nayo ukuthi mina vele ime endaweni e1 ngithunywe inkosi ngiphethe isikhwama kanje. Mangisamxoxela lo daba uMoncwela iconfirm kuye. Ngimbone esekhala umfundisi uJekela. Athi uNkulunkulu okuthumile. Hey bayi. And inkulu lento akuthume yona. Bese naye engifakazela ukuthi ukhonza aphi beka se-African Gospel manje sebaphuma ungaphasi kwamfundisi uBishop PR Chiliza. Okay. Bandla lakhe i-International Revival Ministries. Yes. Ngathi usedebe nje umfundisi Bishop PR Chiliza. Uphume African Gospel umzukulwana wababa uJob Chiliza from lapho. Oh, okay. Engitshele ngaye sixoxe bese makasuka si-exchange amanamba. Athatha inamba yami ngithatha inamba yakhe. Angishongo lutho ukuthi angisiza ngicelanga lutho kuye mina bengikhuluma nedloko kuphela angibuza kona. Yes. Exchange amanamba siqhubeka nomncwabo. Kanti ubabchekela uzothatha lento engishoyo afonela uBishop Chiliza. Okay. Amazisi ukuthi kunomuntu eKokstad. Uzefike ngesikhwama ubuye eMpumalanga eStandardton uthuthunye uNkulunkulu. uBishop Chiliza abanjwe uMoncwele ethuka emangaza ukuthi usekhona yini umuntu kulesikhathi obizwayo. Ukhona umuntu oshiya idistance engaka ethunywe kamampela uNkulunkulu la. Oh yeah. Isizathu esimenza sho lento ukuthi sekugcwele lokho kukhona abantu bathi bayibiziwe kanti bazokhuthuza abantu. Abantu bayibiza ngenceke eyithile kanti bazoganga ngabantu. Balale nengane zabantu bamithise benze konke. So uBishop mangazwa yiloko. Bese athi uBishop niqaphele leyo ndoda. Oh yeah. Ubaba Shekela abuye kimi mangifonele. Makangifonela nginike inamba yaBishop. Athi hayi uBishop akanankinga uBishop akanankinga kanje angitshela athi hayi ngoNovember lento yenzeka around July August athi ngoNovember ubaba uzoba ekhona asho uBishop endaweni eEastern Cape athi kuse Mount Olive athi hayi ngithi angina sure maybe ngizobe ngikhona mangikhona ngaba khona yeah because nami ubaba bengibona ku YouTube ay right mangimfonela mina ubaba ngibese ngiyabuza ngithi kuye baba ngicela ukubuza kuyenzeka yini uNkulunkulu umzwile wamlalela wayenza lento ayishoyo uphinde ustake ku plan kaNkulunkulu kuyenzeka yini utholakala kungaqhubekeki kodwa ulalele wathi ubaba hayi mfundisi kuyenzeka uNkulunkulu ayenze lento leyo isizathu kusuke kunezinto asuka kufundisa zona asikhulume mase ukathi wena ufike kanjani eKokstad ngiyilanda indaba yami yona le ngiceda kuyichaza mangiyilanda uMoncwele econfirm kubaba athi ngimbizile ubiziwe lo muntu uthunyiwe ay ubaba ay ngisidrop ngivali phone sikhulume ngemiyeke njengoba kufuneka incwadi kufanele ngisuke futhi eKokstad ngibuyele eStandardton kufuneka i letter of recommendation ngizokhona ukuqhubeka ngibanjwe yiyo mina oh yeah and imali bengabi nayo ngoba i-distance kusuka la ngiyele kuyadura so ngithola imali ngibuyele emuva eStandardton mangibuyele emuva eStandardton kanti uBishop Chiliza uzosuka le ekakhe aye eMpumalanga eMbalenhle yes bam-invitile angifonele athi ukuphi ngithi mina ngiseMpumalanga athi nami ngiseMpumalanga okay awunankinga isihlangane eMbalenhle ngoba ngifuna ukukubona angifuni isikhulume over the phone then ngiyenza iminzi ngisuka ekhaya ngize eMbalenhle ngoba eStandardton ngeMbalenhle kuseduzane ngifike ngimthole nabazalwane noma uBishop bebakhona manje bonke abazalwane beba high research just i guest house bahleli bonke lapho hayi thola isikhathi ngihlala naye phasi naye athi kimi no ngifuna ngikuzwile ukuthi utheni kodwa ngifuna uyichaze lento sesibonana mlomo nomlomo ngifuna ukuyihlola le ndaba yakho ungasikhulumeli izinto kanti mhlawumbe uyisigebengu asho njalo kimi ngimxoxele ngilichaza udaba uBishop Chiliza ke abamaziyo bayamazi umuntu kamoya okay ya akasumuntu ovela umtshela into ayikholwe yes umuntu onomoya umuntu kamoya uNkulunkulu yamsebenzi bayamazi abamaziyo uma ngichaza lento ngichaza ngiza nayo kahle uMoncwele aphinda iconfirm kuye athi uthunyiwe wena msize akanazi into zokusebenza oh yeah masihle noBishop angicelanga lutho angibali indaba yetende angibalanga indaba yespeaker angibalanga indaba yama keyboard ngithi vela ngizanga nako lokho inkosi ngithi mina enqondweni enhlizweni nami uma kuyinkosi efuna ngize la izowenza yona lo msebenzi mina ayinginikanga tende akakwazi uNkulunkulu ukukhuluma ngetende ngingena tende uma efuna uNkulunkulu akazibonakalisi nami ngifuna ukuprove lento ukuthi iyenzeka yini yebo
uNkulunkulu athi no msiza uBishop angitshela athi no umoya ongcwele uyaconfirma uthi umoya ongcwele ngikusiza Oh wow. ubuyela nini emuva ngimtshele athi hayi kunankinga khona ushekela bakhona abafundisi ikhona itende ikhona isound yonke into ne keyboard bezoba khona wena uhamba uyoshumayela uNkulunkulu uthi uthunye uye ngikusize mina Hey phinde kufika idate la November ngibuyele emuva ngivalelise futhi esanatholo ngibuyele emuva mangifike emuva kule bandle ngifikele kulo umfundisi khona bekazoba ne Thanksgiving ingesonto yes ngesonto kwenzeka iThanksgiving ini imvula ithothi imvula yasivalela siphuma enkonzweni late kanti umfundisi ushekela bekafonile mangifika endlini ngicheck ifoni ngithola ukuthi umfundisi ushekela ufonile umfundisi makafona ngiphinde ngimfonele athi hayi mfundisi bengifuna ukukutshela ukuthi izolo asho ngayizolo ku Saturday athi besikhuluma ngawe noBishop Chiliza sicela ukuthi ubeke idate wena ofuna ukwenza ngayo imvuselelo zonke izinto ozidingayo sezikhona bakithi dumisa uNkulunkulu thandaze ngidumisa uNkulunkulu thatha ifoni ngifonela umfundisi uNtanda ngangimtshela umfundisi uNtanda naye khuleka umfundisi abanje uMongcwele ngimuzo sekhala ethandaza umfundisi uNtanda athi yiyo lento bengifuna uyibone ube uNkulunkulu bekuthume ngempela ubezoyifakazela into akakwazi ukukuthuma uhluleke bese uthi uNkulunkulu futhi akakwazi uNkulunkulu ukukuthuma ayokuhlaza sithandaze nomfundisi sithandaze ngikutshela ukuthi baba Shabangu imvuselelo ngayibeka ngeyi25 November ngingafikanga natende uJesu wayifakazela ngishumayele for 2 weeks eKokstad wasindiswa abantu iviki lesibili ngam-invite yena uBishop Chiliza ubeshumayela etendeni lami uNkulunkulu wasebenza basindiswa abantu then kwase masiceda lapho uBishop wasuyang-invite eScottburg bekazoba nenkonzo iconference abantu abasha ngase ngiyahamba nabazalwane wakhonzwa yes ngathenda ilast day Sunday yakhona mina bengingenalo uhlelo lokushumayela mina bengiya nje ngithi ngiyaya ngeSunday umivalo iconference bekumele kushumayela uBishop Chiliza bawushipa benza yonke into abazalwane baqeda nje kwaba nepresent kaNkulunkulu uBishop waya phambili naye athi uyoshumayela uthema efika phambili ekhuluma wathi uMongcwele kuye akushumayeli wena ukhona umuntu one message yami wow engimgcobile engifuna eme la shumayeli wathi umcebe khulu haleluya baba Shabangu ngathiwa ngenye indlela because nganga expectanga lento ngangingakaze ngishumayele kubantu abaningi ngale yandlela engabathola bengayo lapha etendeni lalilukhulu ngenye indlela angazi ngabekisa ukuthi kanjani ligcwele ngangingenayo i-picture ethi ngingashumayela because ikimi inkosi ayikhulumanga neso ushumayela kwazwi ayishongo next ngiye phambili mangifika phambili ngifike ngifakaze kanti inkosi ifuna kuvela ubufakazi ukuthi ngifike kanjani eKokstad mangisayifakaza lento aqala abazalwane babanjwe umoya ongcwele abanye bayakhala abanye sibafuna nokuwa abasha ababhizi ngabo mangiceda bese ngifakaza kancane ngikhuluma ngobizo bese ithi inkosi biza abantu abanobizo abakhona la beka izandla baba Shabangu kule service akekho engambeka isandla akekho engamthinta abantu babeshayeka phansi bahlule ukufika epulpit the way ipresent kaNkulunkulu yayingikhona kwamina mangimile stage ngishumayela ngangizomlilo ungiphakamisa ngathi ngigagasi ngingakhona ukuma ipresent kaNkulunkulu abantu bawela phansi uNkulunkulu enzimanga abanemimoya iphuma imimoya abagcwaswa ngamandla inkosi yasebenza ngalendlela ukuthi even ama-asha ahlule ukuasharisha ngoba kwakuwa bonke abantu etendeni ngingathintanga umuntu mina ngiministara uNkulunkulu efakazela lento leyo so ibe kanjalo lento uNkulunkulu eyifakazela ngaqhubeka ngasebenza noNkulunkulu then ngase ngiyaphuma ngiyasuka eKokstad ngiza ekhaya ngoba bekuDisember ngizobona ifamily so up until manje then next week ngizobe sengibuyela emuva ngoba bengisahleli ngoba bengisabona ifamily kanti futhi ngibuya enkonzweni yomzila ukudla
bengisemkhulekweni ngithandaza ngibuza uNkulunkulu ngoba bengingafuni ukubuyela emuva ngingathandazile so ngibuya enkonzweni bengisemkhulekweni 21 days fasting ngakhuleka kuNkulunkulu then njoba sengizofika la so next week ngiyaphindela emuva ngoba akusho ukuthi kuphelile akukakapheli inkosi isaqhubeka iyakhuluma nobizo kodwa inkosi eKokstad ayizange ithi mangiya ngiyoqala umsebenzi cha awukho engiqalile abantu abaye basindiswa njengabanikeza umfundisi lo enguye ngoba angifuni ufika ngenze into inkosi engakayikhulumi so inkosi bengakakhulumi lutho ukuthi fike eKokstad umisa ibandla lakho noma uqala ibandla inkosi ikhulume kimi ngezoni ngabantu abangakholwa ukuthi angihambe ngiyolanda izoni sengisho ukuthi ke ngizama ukuyiveza ukuthi no akusukuthi ngiqala ibranch eKokstad ngoba iNkulunkulu akashongo nabafundise eFlatinal ngabatshela ngathi cha abafundisi angizange kuzo church planter iNkulunkulu kimi akakakhulumi ngokuqala ibandla namanje akakakhulumi ngalokho okusho ukuthi noma ngiphinda futhi ngibuyela ngiyaqhubeka futhi ngilanda izoni lezi akhulume ngazo until yena maye ngathi qala ke ngoba angifuni ukwenza into uNkulunkulu angayishongo so kwaba yiloko ke babushabangu uNkulunkulu akwenzile hayi ufakazi bakho uthi ubuxoxa nje nami khona into engizwayo hayi mkhulu uNkulunkulu kunamandla ngendlela esimangaliso sidumisa yena ngalobufakazi inhloso nje yakho njengoba nawe ufikile nje ukuzodumisa yena ngalobufakazi ngizodumisa yena khona abathintekayo even nasekhaya khona obukelayo njengamanje uyathinteka uzothinteka ngendlela esimangaliso siyabonga kakhulu umfundisi khona iphathi engiye ngakujumpisa yona ngasuke ngakubuza umbuzo uqala indaba lapha from eqaleni uthi amarasta ayathandana wase uthi inkinga kubazalwane sase siyijumpa that part mhlawumbe khona imessage ubufuna ukukhuluma into bengifisa ukuyigcizelela ngiyacela nakubazalwane njengoba izwi lisho uJesu ke wathi bayosibona ngokuthi sithandana ngiyafisa nakubazalwane lento leyo yenzeke ngoba kubazalwana abaningi ayenzeki mfundisi mina ngufakaza ngisho ukuthi wonke amakholwa anjalo kodwa ukufika kamzalwane ulambile uphuma unjalo bakhona nje abazalwane abangakasizakali ethi umuntu noma enako ngisho nje umzalwane ukuthi enza itiya ungene kwakhe yabona into leyo ujika unjalo mfundisi ujika unjalo so kulabo abantu laba bekungenzeki mfundisi ene mina njengoba bengisho ukuthi ngiseseyile rasta mina ekhaya kwakuhlushekwa so ngangivele ngidle kakhulu ngapha because angijiki akwenzeki ngapha uhambe ungadlanga ene ngapha ayikhulunyi indaba yemali uma kuthengwa wonke umuntu vele athenga mara tathanda kakhulu ama fruits nani ngithi babhema insango bathi ke mina angizange ngayibhema ngathi ngiyizama yangihlula so ngangijamane mina elingabhemi kodwa babengangamukeli kahle laba because angibhema insango so kimi yayiphindi ihlukahluke kodwa ke nganginjalo so ngiyafisa kakhulu nakubazalwane ukuthi uNkulunkulu asincede bazalwane into yothando yinto kumele ibe yipriority kithi sonke ingabi yinto ethi wena uphiwa ngabantu noma wena ukanje cha siyafana mase sinomoya kaNkulunkulu saba nomoya ongcwele siyafana nje sonke samukela umoya ofanayo akekho umzalwane okumele ahluke sengisho ukuthi bazalwane sibe nabazalwane abanjalo uma ufikela abazalwane ihambe ukwazi ukuthi uziseve angisho ukuthi uhambe uye edrobheni noma uyokweledisa inyama noma uyowenza sengisho nje ukuthi sibe nabazalwane abanalo lolo thando ngoba kuyenzeka umuntu akuvakashele eze kakho kanti ulambile kamampela omunye futhi angasaba ukusho ukuthi yazi ngoba ngizela kamzalwane kahle kahle yazi ngilambile noma mhlambe engathola nje amakhekhe bengenankinga ngisho ukuthi ngifuna inyama kodwa kahle kahle ngilambile bakhona abazalwane uma ubona ukuthi hayi bakhuleka amampela uyakwazi kuba open kuye umtshela ukuthi yazi babushabangu eshingilambile yabo kodwa akusilulu vele uqhamuke uthi ulambile so lapha mina emarasteni ngangingasho ukuthi ngilambile yinto eyizenzakalela sithi sihleli kanje qhamuka bobhala qhamuka ini sekhona obhaka isinkwa
abhaka lezi inkamarasi khona bewenza ukuthi so kuyadlikwa so uthando lwabo yinto mina eyangibamba kubo akusiyi voice akusiyini ngoba lento yobrother akusinto kaNkuluNkulu ngibone sengisindisiwe mina ngangicabanga ukuthi ngiright cha akuyona into eright so mina ngabuka nje lokuthi ayibanokuthula abanothando futhi noma ngifike lapha hayi lapha ngazi ngije ngingadlanga so kwaba into kanjalo so nala kubazalwane ngiyaye ngifise kakhulu ukuthi uNkulunkulu ngathi angasinceda asisize sibazalwane sibeni nako lokho likhona izwi lapha elithi ukukholwa ungenamsebenzi kufile oh yes ya ukukholwa kumele khambisane nani nemsebenzi ungathi usindisiwe kanti imisebenzi ayikho so ukholo lakho kumele silibone nangemisebenzi kube khona ukuthi uyakhona ukwenza ungabi ikholo elincishanayo sengisho ukuthi nje uJesu asisize lapho sibeni kanjalo ngoba abanye bayafika beze kithi kanti balambile baswele ene wena unako ukudla ugodlile omunye azalinde ukuthi uhambe makahamba uyaphaka so ngiyafisa ukuthi uJesu asilekelele sisindisiwe singabi abazalwane abanjalo sibe nabazalwane abathandanayo sibe nabazalwane futhi abakwazi nokuphana funa nje ukubonga kakhulu from kumfundisi uMbhele owangamukela kakhe angangazi because esikhathini samanje sekunzima abantu igebengu ngathi wamukela umuntu kanti kwamukela utsotsi so ngiyabonga kakhulu kumfundisi uMbhele umfundisi uMbhele ukule ndawo engafikela kuyo kuthiwa kusebhongweni ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaye banomama ababusise ngiphinde futhi ngidlulise amazwi okubonga kakhulu kumfundisi uNyamakazi ongigcinile sonke lesikhathi ngikhuluma ngaso ngihlala kakhe ngingathengi ukudla ngingenzi lutho bengikhonza banomama abakaze ba complain abakaze bathi angithengi ukudla so ngiyabonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu ababusise kakhulu ngibonge nabazalwane base Faith Mission la ngafikela khona eDivine Touch uNkulunkulu ababusise kakhulu ngiphinde futhi ngibonge kumfundisi uChekela umfundisi uChekela naye kunephathi enkulu ayidlalile ngoba yonke lento yenzeke ngoba ngiqale ngachumana naye bengengikwazi ukusondela kuBishop Chiliza because angimazi bekumuntu engimbona kuma YouTube ngibonge kakhulu umfundisi uNkulunkulu akubusisi support yonke eniyenzile nayo uBishop Chiliza ngibonge kakhulu kakhulu baba support nako konke okuhle nikwenzile nje umsebenzi wonke ngikwazi ukushumayela ivangeli ngikwazi ukubeka imvuselelo ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise kakhulu enikwenze kimi nikwenzena kwabanye abantu amen engikufundile nje kuwena ukulalela uNkulunkulu yebo baba mlaleli futhi methembe yebo lathi yakhona uye ungalalela abanye abantu abazilutho uNkulunkulu waziyo uye nje waziyo kufana nephupho noma mhlawumbe umbono noma iphupho kukhona lento leyo ukuthi ngoba like lafana iphupho liphuphayo nami ngaphupha into efanayo bese mina ngiinterprete ngendlela eyenzakala kumina kanti uthola ukuthi uNkulunkulu usekhuluma enye message that's why kufanele ukuthi uye kuNkulunkulu that's why bengisho nje buza nje isource ngeke isource ikunikeze mayiqeda futhi kushiye kanjalo didekile akakwenzi lokho uthembekile uyalifakazela izwi lakhe hayi fakazi bakho mfundisi sibonga kakhulu manje ngathi uNkulunkulu angakubusisa ke nawe mfundisi aqhubeke nje futhi akusebenzise ngamandla ufakazi bakho bande ngoba buqalile nje buyaqhubeka izenzo lezi lokho nje ziyaqhubeka akakubusise akwandisela umsebenzi wakho uze ufeze lo awuzela la emhlabeni ilokho nje ngakusho mina ngiphinde futhi ngibonge nakubabukeli bonke emakhaya siyabonga nje kakhulu ngokuthi nibukele nize nifike la ubufakazi nje angingathi ubufakazi imessage mina engagcina ngayo umfundisi esacabanga nazo gcina ngayo mhlawumbe futhi usisayivele seyikhona mina na amazwe engawasho kuwena mangaba kwakamamukeli uJesu nje yabona nje mangaba kwakamamukeli uJesu yabuza lobufakazi buhle kanjani yamuzwa lo uNkulunkulu wethembeke kangakanani futhi uneqiniso ayabanye abanalo iqiniso lingaka abanye bangakuthuma ekugcineni bakushiya kanjalo udidekile ulahlekile bakukhohlwa wena but lo uNkulunkulu esikhuluma ngaye ukhona yaphila and wathumela uJesu emhlabeni oyinkosi nomsindisi okuphila kwethu owafa wavuka ukhona yaphila futhi ukhona umoya engcwele ubuzwile ufazi kubuka mfundisi so nje kholwa kuye mthathu uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakhe akukho kunye ukuphila ngaphandle kwakhe amazwi akho okugcina seseyivala manje amazwi ami okugcina kakhulu kubantu ababiziwe yebo ngifuna nje ukuqinisa ukuthi bamlalela uNkulunkulu yes and
bathemba uNkulunkulu bafunde ukuma noNkulunkulu. Yes. Izinto azikhulumayo noma izinto mangabe imibono abayibonayo mabafunde ukubuza uNkulunkulu. Bangacabangi, bangahambi bayodiscuss abathola ukuthi hayi mhlambe ubabani une experience. Cha, abafunde ukumthemba uNkulunkulu. And okunye futhi kokugcina sengivala okubalekile. Mawubiza uNkulunkulu kumele ukwazi ukuhlukanisa izinto ezo3 ngoba sometimes ziyabahlula abantu. Umthwalo, isifiso nobizo. Iburden, idesire, i-calling. Ngoba isifiso noma umthwalo akusobizo. Kuyenzeka umuntu abone isidingo abe nomthwalo umsebenzi waNkulunkulu. Mhlawumbe ufika la endlini abone ukuthi la endlini ngazathi idekho seyingcolile kumele siyiwashe, abone itulo ukuthi ehlelanga kahle, abone isound ukuthi iphela ispeaker. Uyabo unomthwalo ukuthi ngathi angenza okuthile. Akusubizo lokumthwalo. Bese kuba khona umuntu one desire, onesifiso, othandayo, ovela sithandela ukushumayela. Akusubizo ukuthanda. Ngoba uma ubiziwe usuke ungathandi. Uma ubiziwe uyafosta, uma ubiziwe awucelwa, uyatshelwa. So i-calling ihlukile. Ngathi iNkulunkulu angabasiza before bathi babiziwe. Baqala bakwazi ukuhlukanisa lezi zinto ezo3 ukuze umuntu angazitholi ashumayela akhandleka ngamandla akhe. Ngoba uma ukungasi i-calling yonke lento uzoyenza ujuluka ngekhwepha zakho. uNkulunkulu akayifakazeli i-desire, akayifakazeli umthwalo. Uzojuluka wena uzophelelwa amandla nemali. Ubona ukuthi uNkulunkulu akekho. uNkulunkulu akasizwa. Abantu be-design esifiso bagcina bamsiza uNkulunkulu, bamlekelela, baplanisa lapha kumele benze izinto. Kodwa umuntu we-calling uNkulunkulu uyayenza into athi yena akayenze. Ngoba umsebenzi awenziwa yithi, wenziwa uNkulunkulu ngathi. Hayi mfundisi, kumele uphinde ubuye futhi siyakudika ngelinye ilanga. Ngizobuya mfundisi. uNkulunkulu emuhle anibusise emakhaya, asibonge. Siphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Amen. Amen.